Hey yo, what up, what up, what up, what up, what up, what up? It's your favorite Kasipo Joshua, the director. If you're not aware of me, my brother and my sister there at home, I'm aware of you. What you say, tell me now what I'm doing. And about this lovers thing, bro, man, guys, relax. I actually found out that lovers is okay, you feel me? And actually, on this video I'm going to react to is here. And you can see that it's fine, bro, you feel me? Let's get straight to it. It's not yet. So pula ne ke kopa o jotsa di-viewers tsa Jozi Bioscope hantlentle wa go ngolletse. Nna ga ke na le problem mo na le cherry yaka. Literally fine. Cherry yaka re na le 3 years re go utlwana. Thongwe lengwe ne le right. Until re batla gore re be le ngwana, wa bona. Itse o fitlhele se batla ba le ngwana. Haish. Ka bona gore nka ga e montle, ka se ntshware sharp. Until nna ke bona go betere ke bolele le mongwe wa family wa go hae. O wa family wa go hae ke mang se papano batla. Ke abuti wa ka. Wa bona o bane nna abuti wa hao wa madi mme wa hao. A ke family asi abuti straight ka mmati. Ya. Wa bona. Eng re be re boledisana le kele wa bona. Re dumellane ne re bulela le abuti le ena hore ke kopela hore a nthuse ka hore re etse ngwana. Ska gele hane o mo romella cousin ya house papano. Gele ne le motho ne o tsebang o neng a utlwana le basadi fela hantane. Ke motho na utlwana le basadi fela. Utlwana le basadi fela ska wena ha o tseba. Okay. So le ne le batla ngwana ke le engage le mo engage le. Okay. So o se ka ho na le ntho e bitswang ka IVF. Ho baneng le sa etsa yona? Ba tsa bothata e bile taba go nneng chelete. Ke yona nka se gone afford. That's why ke bone go le betere re kope family. Jwale o na le abuti mohlomong. Abuti o teng hona no ngwana no sa tsamaile o sa dula le yena. O a ke se ke bua wena o na le abuti o ileng wa hao ka madi ana go nka bonkile. Aya ke na yena. Yeah, that's why ke ngile cousin. So wena hantlanto batla Jozi Bioscope tsa seng nena ka jeno go thuse ka. Batla Jozi Bioscope le nthusa ka gore ke confirm batho ba gutlo ga ile bana ba sa ikemiseditseng go bana gona ndi re bolelane ka go fela ke batla ngetse ngwana mare ha ile hona no ke a utlwa di rumors gore ba se ba dula ngwana o tsamaile o tlogile ho monna mara ntse le utlwana wa bona o tla dula ntse ntse tsa dilonyana tse sa utlogaleng wa bona until go kwa go ngwana o mo file o dula ko le outie le cousin wa bona. And into sister includes bohloko. No, ke understand because of utlwisisa ya mo spendela nthongwe le nngwe ke mo etsetsa ngwanelo. Ke understand bana utlwisisa le couple ma lesbian na so etsa ntho tse jwalo obane o tlo mo rata ke o itjoditse gore ke girlfriend ya hao le same gender lovers and then ha sa etsa ntho tse so utlwisa bohloko. O suaka jale ntho tlo etsang rona o sirile Jozi Bioscope ka ha re emetse lovers a tla le bona o understand my sis ntho tlo jotsa yona gore fela ba sekeng ha re late re emele o utlwa gantlantle ho etsa halaeng re tlo gona ho netefatsa go gantlantle di ruma tse batho ba di buang ke nnete ka pa jwa gobane mara so tlo go movie la ke o se ke yena ntho ke e batlang yena yo. So yeah. Hey guys, la utlwa re story sa o se bohloko. O re yena wa tseba le girlfriend ya hae o kila bona bile sa mone ka ijile. A qala go itse keng ka bana ba kala gore ne ba sena tšhelete IVF o re fela wa tseba keng ai ba kopa cousin o ga ka ba donatela ka spam. So o no sana no hana ka le donatela spam no tla ba o itse tšhelete ne it's fine. So watch wa tseba keng ba ga o betere cousin a go ba le lena gore ba tla gona gore ba be le ngwana. So ke mo di ruma di wa tseba keng o se se qhubekile a utlwana le girlfriend ya hae. Oh, ha se ke bohloko my sis askisane ke batla go ba atumele sister se ke itlile tabena ke gone le go bana a tse papa no bohloko ebile ke ba bo lovers ke ba lovers scheme saka ke a leboa o le my brother ne thank you so much my sis ne ke go pa atumele come my sister don't be scared dog le gae Ausi o pontlele ka so sorry Puleng ke ska ne go bisa ka bo Ausi Puleng sorry o bona ba emi sharp lovers mone abuti ale ka okay sharp no problem no my brother ke kopa lo nkemela ka kwa please ke a kopa yeah kasi bebe ba liti wa bona my sis le kae ya pinja ngiyaphila so igama Mihlali o Mihlali uyamazi usisi uPuleng umazi kanjani? She's my girlfriend. Oh girlfriend yakho then abuti le kae Siyaphila njani ke teng wena ka lebitso Musa Musa o cousin ya Ausi yebo okay so wena we girlfriend yakhe angithi gubutu yini next cousin yakhe cousin yakhe okay so my sis kopa o fa sebaka ne o jwetse Ausi wena hantlantle why o re ngolletse batsa keng ni ba tlo jwetsa
ke utlwile ka di-rumors wa gopola re bolelane gore ke batla ngwana nkere a kere godimo re batla ngwana ba ne ke sena tšhelete ya gore neng ka kgona go donate spam ka bona o le feletse gore ke bue le cousin ya ka gore neng a kgone go etsa ngwana after that wena wa nyamalla ke sa tseba mo leng hona teng ka di-rumors ke utlwa gore wena o busy le cousin ya ka se le ya jole and ke bone ka di-act after that go bona go ba le cousin ya ka Wetsa jwang ha sa batla gore di itsokotse ka bethe o hanga sa batla re itsokotse sese ya ke re ke a motshwara e tla be se le motho o dulang a go kgathetse mara ke ipotsa gona o kgathetse ha sa sebetsa a dula le o se wena o tlo go kgathatswa keng ha o batla o sa o tshware lebaka le eng a o tlhalose a ntlhalosetse jwang a ke re ke kwena ke di-camera tsa eng my sister jaanong wena ha o batla o tsokotse ke di-camera tsa mara wena ha o sa batla o tsokotswa une drama ke di-camera tsa ke dula ke go botsa ukuthi malali nobhuti wakho beziphi i-camera ndiyabuza ngithamba unxa malali nobhuti wakho beziphi i-camera bese i-200 kwakundiphathela i-cameras ufuna bamani bazothini i-camera mama zizokwenza ntoni i-camera abatla umpha niti angike abatla umpha niti yantoni ndithamba undibizana necamera ngithamba ukuthi bantolala nobhuti wakho beziphi i-camera wena bafuna ukusiza ngamakhemera the time ulala naye sisi ngazondini wena bafuna ukusiza namakhemera nangoku vele siyajola nangoku uyajola yes yes sis yes sis wena abuthi usmayiliswa ke nkuri la jola usmayiliswa kuri la jola usmayiliswa kuri la jola ubisi uja mosadi wa ka wena uwe masubutha manzelana lobucinga bakwenza kanto bese uyi-enjoy ukwayi wagcina ustop ubucinga imini yakhe izongiqhamisa wena hayi sisi hlolela ungata kwayi ngabe umtshelile ukuthi uthanda ukwayi ubukangiqhamisa wena ningeqhamisa nini wena kuqala ukangiqhamisa nini ungamtshelanga qhamisa nini uyakuqhamisa yena uyakuqhamisa wena uyamqhamisa undiphile undoda kalokho yes Every ding is an order, guys. Oh my god. We all want to do my brother. Feels like a dream, feels like magic. Now I believe I can have undiphile undoda kalokho yes wena my brother yini kanti ungazondika bathe uyokwenza umntana lapha ungathandani wena beziphi i-camera uzondiphathela ikaka ama-cameras manje wena wawungamtshelanga ukuthi uthanda ugwayi ubonile amasama action hayi kanjani bekaziwazi kanjani ngoba uthe nini wenza umntana wena wawuza ukuthi i-stocks awuyo ne-type yami ke wena awuyo ne-type yami ngoba sowuyasine mayisisi zawunyisa usikamushapa mayisisi kwenza kantoni wena nsobathiba ubhizi wasmayila unoha mani wena bathe singakufaki uqhamile bathe uyokwenza umntana kuphela uyangiqhamisa uyaqhama sisi yes uyangiqhamisa uyaqhama awuzungaqhama ungakhe ntoni wena mina yakho kanye ipipi yakhe uyangiqhamisa ngepipi yakhe uyaswabisa yazi wayibo udlala ngama-feelings womunye umntana wena bekuthapile mhlaza ufuna uhlaza kwi-cameras kodwa ibiqalwe nguye ufuna uhlaza kwi-cameras na wena ubisi bekuthapile wena bekuthapile ke rane no uthatha ibiqalwe nguye uthi ufuna ikaka yomntana ibitheni mina ngifuna ukuva istory from uguti my sis wo hlikuba uthuni ngoba vena sebakuqhamisile already and udlala ngama-feelings womunye umntana sekakingejile bawuzomthanda nini bongezwanga igwayi yakhe andithi ubethunyiwe uthunyiwe lo mntanini so sifuna ukuva ukuthi wayethunyiwe sekenza into ezirongo wayenza izinto angithi uthunyiwe ha ukuphile lapho wawusosha girlfriend unobatla morutisa keng uyazibonela ungathi ngiyazibonela tlolela usa tlolela buloyi kapilo yini esibonayo uloya ka-sex umchita mahawuli machi lava siletha ngaleli machita umchita kumele ndenzeni uphathela amakaka we-cameras amachita yenza uphathela amasimbi e-cameras uzonxela ngegaka bawufuna siza namakhemera sisi i-cameras ebephi yena wawungamxelelanga kuba uthanda amadoda wayengaphatha ngithanda amadoda uyawathanda wawuze wavuma ukutshola nentombazane ungazi ukuthi uyawathanda wena tlolela ubuwa ngubani utswile etsileni I was in love with you not anymore my sis ubungekayivi ipipi elifini bekhona iva manje kube mnandi ubungekayivi uyangiqhamisa ndifuna uyazi imnandi uhlongwanyana
Kio awusari na. Atsa go etsa hale ke bona wena. Yana ke ke o ulatsa go ya go ngadi we di spam wena. Ona ngadi spam. Hale ke mosola wena. Hale ke mosola ke mulotsa go ngadi spam a dula. Baba o khama spam wena. Zange bangikhamisa. Ngizongixela ngekaka ama spam. Nana lo ngadi spam. Le mina na ke dire ha ke ne go go mosadi wa bala ke mo bala ke ba shimane o. O ne o utlwa. Ne ke utlwa. Ala awusi wa ile ntse o dula ho le jwa. Go change after 2 years ka go change. Ona na ne ntse ile yena o ne ntse le banna ba bang. Thula wena. Thula ba uthula bani wena uskeleme se sweet. Hayi emakhamereni kuphi because umdlela umuntu. Angithi uthe umithise ungajoli naye. Ngandeze Wawungamxelelanga kuba wena uthanda ipiki. Ndimbonisa action sala nolala naye. Awusalala. Ngoba sa 2 months ngoku ngasalala naye. Oh, my sister. Mbahle bese. I can't. Wena. Okay, yini ekuhlekisayo? Uhlekisa ile nto. Uthayisa kuba labasadi. Sokulayita wena, sokulayita. Sokulayita wena. My sister to pala majwang mo jalo le. Khona unibetha vela uqala namhlanje. Ufuna unibetha. Yasisiya wala vas akhona upala. My sister yehla tu. Wena. Hluhle thawa mo Barcelona dangerous. Social media. Kala unthathe ke yo tsenye. Umthe phone wena yayi. Thatha phone. Simba. Thenga wena. Wona ya muspendela. My sister yehla. Yes. Thatha masimbe take yakho. Isajasi. This guy. We all live busy and active lifestyles, and we don't want muscular and body pain interrupting our day. Try Transact, South Africa's. Join the members what you feel me? So you can pay. Hlubula udini. Yo, oh, imai. Thatha jezi yakho. Sisi abasakufuna. Amasimbe chelete. Amasimbe chelete take. Amasimbe chelete. Wena. Oh, my sis puleng Nayo iphelile. Asafuna izentuwansa nawe. Asafuna izentuwansa. Ungasaphindi uthi uthanda ama lesbian bese wenza kanjani. Ngabe umtshelile ukuthi ubhala. Asafuna izentuwansa nawe. Asafuna izentuwansa. Thatha isihlangu zakho. Wangamtshelanga ukuthi ubisexual. Ayisuka ndimbonisile ama bisexual Ene bheka i-love bite ye-cousin. Uyambona Lavas une-love bite ye-cousin puleng. Ke love bite ye-cousin. Ya umlethe di-love bite. Bora. Isex yakho to be bora nawe uyayazi. Zange wangiqhamisa take. Bawufunani kuye nawe sisi? Yeka ufela wahlametsing. 3 years ka ufela wahlametsing usabulele. Wena. Bona ha ke so qete utamile ulala di yaphatsa ka tsohle tse go reketseng tsona. Wa ngudla. Ha sanqedi wena ngawe. Ngale ulo keep us. Maqala, bongamthandi bawudla imali yakhe. Usathana uqale nini ukungena? Whatever. Manje yena udla ini? Ugwayi wakhe njengoba yena bawudla imali kuyi. Uyamthanda. Uyamthanda? Mina ngiya-understand maka nawe sisi wathi baking. Angifuni ukuthi nje sipromote izinto zobufebe lana bobusisi nobhuti. Wena ngaba ubile honest ukuthi you bisexual so that nalento kanje mayenzakala understand ngoba uthi ama spam maka lokho akufaka isandla bekaweza bekezwe sebeyikhotha ikuku yamo sebeyikhotha qaleni wava ama spam khona wava namhlanje enjoy khona wava namhlanje zange wangiqhamisa naxesha lakhe Usuli right umbhokela ulimene lesi Sekaphendula imibuzo yona. wena usile maka wathi usile bona nokabakala usokhamisisa girlfriend ya cousin usoyetsa ntuthe so wabona usile usikatelela ama lesbian una ukhumulisa impahla phambi kwabantu ithi indoda yakho kuboleka iskipha mboleka iskipha angithi uyamthanda mboleka iskipha ke hayi mukadi usile wena lava simyekele futhi bahambe ya litsamaya amboleka iskipha imedi yakho nyeke izivaye ngamabraso kanti yini mukadi meskipa mukadi meskipa boyfriend mukadi meskipa awusi boleka iskipa ngithi niyajola nina nifebelana amanye ama lesbian akakuboleka iskipa ke oh god mane baba sile ba hawu cabanga uzolwathi ngithi uphendula udlele ukhazini lento emuzana niyona icele nini ukuze ukuthi ayikhaya yazi inkinga iqala kuphi labantu bafethu ngiyanicela whoever if ungakabi sure ukuthi uyi lesbian or uyi gay or in
ngicela ungadlali ngama feelings omunye umuntu if ungakayivi ipipi ukuthi itesta kanjani yive qala ube grand ngayo bese masucedile ungaloku udlala uzoba sure ukuthi wena ufuna ipipi or ufuna umunwe when lovers I like this thing uyabona good this thing eRainbow kukhona umuntu obisexual nanani akabe neqiniso ukuthi mina I date both genders ngapha ngifuna ngapha because manje buka omunye umntana sekunjani sona ngayo lovers awuyahlanya sishayile ispanseti at least upuleng guys ntshona batla wetsi ba kurufela ku ona le tlo mjamo lo bone kwase ba ke girlfriend I lidi love bite matsweleng yellow bone lidi love bite be ba mumunya ke aitsaba kwai asibaking namunyiwa ngwano wasibaking guys if lwena situation eso bona mfana umomo hayo and same gender lover and what ufile ka girlfriend ayo chitela wela le mkhoitswa o uchitela le cousin or ma o emailele ko Josie Bascop.co.za ntse ke batlang o itshole ska dlala ka di feelings sa ma lesbian ke batla le jwetsa gore ma lesbian a se di popasing if utse ba o rata kwayo o rata banna tlolla bana ba bang tlohella bana ba bang ba tshole le banyana ba tshwanang le bona ke le rata ka fela sine next episode sela yes babe lo mntana una mala she they don't know as hectic bro online they don't know as hectic bro around that oaks you heard them most you better subscribe to see the next episode you feel me and I have an issue here guys you can't be coming to my comments and busy saying hey you are making noise on the videos what that's my job bro I'm reacting bro I can't keep quiet the whole video bro you feel me I have to pause and talk and say what I say if you don't want to watch my brother or my sister or my lady or timer nyegele because that's my job you feel me yeah type shit please so but I just wanted to show you that lovers is okay, you feel me? Because hey, people were like stressed. Feel me? I'ma tag that video so you can everyone who saw that video can see this one. Type shit. Peace out. No, for now. We are cooking and I'm cooking local masapi. Lazim fana mwati. What's fana? Lazim nani nechamba ina hope. Kula kozulfezekisa nyazi ukuthi kusazobanzima ukuthi lifezeke mara mfana if you keep on working hard bana izofezeka iphupho lakho impumelelo yakho boy